Kua mau I ngā prihimana tētahi tāne I te whenua o Fiji mo te patunga o Ranjeti Sharma I te taha o te huarahi I roto waro I te rohe o Waikato. Me te aha tūmeke katoa na te iwi kāinga o Rāhui Pōkeka I te kaha mōrikarika o te matenga o te wahine rā. I taua te tinana ki te penehini, ka tahuna I te wā e ora tonu ana. Koe nā te whakatau a ngā prihimana. Aha koa ngā karakia te hunga kāinga ki te hiki I te tapu, I te rā nei kai te tau tonu, te kapua pōuri. E mate tau reka tēnā. E arahana ki te wahine nei I mate, ko I rere, me tana tāraua tamaiti e whānau ngā tau. Hei tā Bob, ko te hapori whānui o Rāhui Pōkeka e tangi ana mo te whānau Sharma. Engari āpiti atu ki tērā, hei tāna nā te ngāwari rawa o te ture, te he. Ture kia hau nei tau reka. Ngā ture o tā tātou whenua. Me hoki tātou ki ngā thing I mua not. An eye for an eye and a tooth for a tooth. I te hohi pera o Muromo te wahine nei e mahi ana, ko te whakapai he wahine e noho ana I roto I ngā mahi tūkino a tana tāne. Anei ngā puti maumaharatanga mo tēnei parekura nunui, a e ai ki ngā whakapai o ngā prihimana I oma te tāne o te wahine nei, rāua ko tana tamaiti I muri mai I tēnei parekura, I ahuatu rāua ki tō rāua kāinga tūturu ki Fiji. Ko te kōrero mai a te matua keke o Ranjita, I tomo hia te tokorua nei I raro anō I te tikanga o a rātau ture. We are absolutely shocked. I mean, this is a very evil act. It doesn't matter how much you hate another human being, but I don't know how can you do such an act to another human being. I tēnei wā kei roto a Daniel Sharma I ngā ringa o te ture o Fiji e mau ana. E mamau e mātou katoa ngā iwi, ngā Māori o tēnei wāhi, ngā tangata Pāke, mātou katoa. Hei a pōpō ka whakahokia atu ngā toenga mai o te tinana o Ranjita ki Fiji, hei te praere, te tangihanga, he ta Gardner, te karere. Ka tahi anō ka puta mai tētahi whakatau hou I ngā prihimana, arā hei tā rātau I nei he mea pupuhi a Ranjita Sharma I mua I te tahunga o tōna tinana.